Endpoint Homeopathic Clinic na daroma na yede ebra wonti yare bia how wadwen say ye stroke call Endpoint ho free screening ne scan no so ekoso mema no prostate no ene ma number ne 0244867068 0244867068 na wone Endpoint Homeopathic Clinic edi enkomo na daroma na yede health tips no ebra wo de yedu so ya won komo bi e wo ho e wo se yedie na give us Herbal Center for na age won mo adwa wodi for Charles so age na adwa dada ai nen so yede won ba bedi enkomo na ya hwe enu ahodo e wo adwa ma so ene de ye e wo nipadua no emodi for no pay ye mo ache se bibia boko de nwa efe papa give us Herbal Center for omo ho ye Dr. Penny so Dr. Solomon Kwabi amiado no ho ye de nyame ase ye hwe ene enu no de mo de aba me gina so sisi enum ne ade ye ntio but I say na menchia tiefo ne ahwefo nyina ene anope na me ne ntamfo ne nam atane ata esan say dromienu enan yegu anyina no obefa ade abomu netumi ya adwuma ne di kan any when they give us GC mixture and an capsules and nsuo and an topaye any amoni ntafo edi kan and a ominti minum nankasa any opemu no ne mra ne eye ubegina so and then they give us P capsules and have a give us co capsules na no bi ni mi din kon so eduro no se ne tie wo eye adaka no kra no eye na ya honka we are saying it ye be call for number no emo mokra first and samani na fe enti number no eye 0501 556828 0501 556828 eno ene ahmatrofo a give us Herbal Center eya yedi eye adwuma nti ebere bia be frɛ bia no ye benya adaje ne enu edi nkom afia daroma entoso enti no mamemfa we enhya ase eye give us P capsules and afi eye give us co capsules no memfa eno enfa nhya ase enfa ma wo na obeza se san no mienu eden ena eye na ne eye ne de eboa bema eboa oba fa bia to bia de so enti we edi enti eno ne se pepepe ena etie enti P ni nie ena ko no eno so enie enti woni bibi sa wo kire ya de na we na kata edin no so enti enie enti ma menya ni sei thank you ma menya ni sei na sei obi antumi hu thank you me da se ba fa enti na se uhu P capsules na se na tie ni ne di kan eye bema a wono na ese wo konsieni a enche na wagem na ese eno ene se ne yeka no eye premature ejaculation wo ye bema na se hawe e wo so a onum se na nsen batakari adoso ntini ehu kremopa mrante no dodo na aba na wo mo han lawyer oh so 30 minutes time no afa 1 hour time na da ebedi hwamo no eno no be ne den eno nti na give us Herbal Center Dr. Solomon Kwabi say won pese ebesi yare na how na eteto no pedro na no netu ase preko pe na no no ene onam abranya do nyina no a enya afi na me konom de atwen 30 minutes me konom akotwen eye 1 hour bia yare na house ewo so no unya give us P capsules na wonom a eno ano no etu atwa na obi nso de ohane de ne erectile dysfunction ene ye beguru ne ho a sebi ni tadwa yi esi famu anie ene opam eka woso eka koso a ne se odogo bi no abe osi opoti ontumi shekimpo na nka pese wakeka ne ho onya give us P capsules na eno ene betumi aboa o ma me no weka se ni nyina no etumi etwa na enu akire obati se oba bi wo ho so me de me ni atenka me de matenka wo akire enu ne ye ka no frigidity no na enu na me ni obi di gon so watenka wo akire ho ejiden mane men mane mbra na ne obu a na so di ehia enti oba bi a de bia otaka na me de me ni atenka ena me de matenka wo akire ena me de ya mentehwe na osi ho poti no me pa cho wedro eye give us P capsules ena afa eye give us co capsules na ne ntia ye nom ne mienu adi bomu ni ne mekire moye enti yaka P capsules no ewie no na co capsules no eno so enie
na cocoa capsules no enam cocoa ani amaman enti ena ema eyemre oye ne edikan ewo mema mu eba se wohwe nia etadi mre oye pa eba emema mu a eye cocoa ni amaman a ewo emema emu obi di oho a ewo ni sisi obi di oho a ewo ni minimu obi di ewo nani obi nusu di onaso enti ebra onum cocoa capsules na etutu cocoa no amaman se ama ono na pea capsules no eye intini no mu adwuma na afi de ema intini mu ada ho won se be bi ebe hu ade bi na ne kon bedo a obeka se e follow that structure order that sequential order no ni enini hu no enne ka kira adwen no na adwen na ka kira akoma se ade ekwa edie meni agye ho na akoma na pompe moja na wode aba eye oba manum na afi de no so ede etumi akwakodi agoro ewo ho enti se wanya saa eye san hyehyade no anase san suaso na enya de betumi akọ enti co capsules no etutu koko ni amama agye osisi ede aboso agye ni peduane nyina ede aboso maame no ka se oju hu bi a enje na afi de eye pea capsules no so no eno aye ntini no mu adwuma etumi ede amantu nya adurami no a na se me no ka se de how bia esan sa aware mu kra no trese mu wose aware na be heaven ketwa ewa asase so enti aware na owo mu na me no ka se de bia na anije bia ni fie na treka how any ntokwa ne ano ni nyina no so ano eni give us pea capsules and afi give us cool capsules eno na ohia na wetumi anom na bibia no etumi akonkan nti yendro no so de enye na okọ herbal shops ewo man mu obenye bi pharmaceutical shops obenye bi licensed chemical shops any be ton aduro ewo man be bia no obenye bi na eye nwanwa se amanonefo menga se na anu yawa de twem ene ye de bi koma ne ye ewo California na se uhwe se ne ya wo mukro mu tuguso na wo moto na eye ade eboa ye pa ntin bo modern na ene ya kope bi oyere obetumi atọ na de etwa eye wukunu surprise be man so wo honom na utọ a eno so eye ade betumi aboa ye pa ntin no entafo a wo mu dikan eno no yan kontafo mo to so mienu eno na ye give us GC mixture ni ena ne capsules no eno nso ne eye topa ye sa bebepe ena wo mu do be ka say ye den ofredro na ma obon say ya twro ho general well-being na say siesie ni pedua no fiti uti so ebepim na ase no esiesie ememu da ho ema ne ye krogen pa na unhu aduro no ho obon say hanom akoma no ni eno ena ya de yama na ye kokọ obeka sa dentia obon say be ma bi wo ho abrante bi wo ho abayo bi wo ho onanti kakra na osema akoma ebo peri ene obibi kakra bi oba bia na ote so na ne home ete me pacho ese o pedro na utumi tu ase prekope eno na ye give us GC mixture and afi give us GC capsules eno na se wunya ebetumi abo ye pa na eno akire obon se be ma wo ho se de sumo okodaye obesore be mpende ne ho mpendu num okoye den okogunsuo na se so won se udwunso twa no eho abasem ense o se o pedro na otu ase ene ye kan eye prostate no entine se wo be ma na wo honom na otahu sansunsu so ne sansen na ho obo so manum nso bebre enti dabi enya nso bebre be abanum enti otahu sa hawe ne sansunsu so ya me pa chobomoden na pedro ne to ase give us GC mixture ebra esiesi ni pedua no ma na di mu no na me ne o ka se ennem yarewa bia hawo enam yarewa bia tetew be ma bi wo ho a oho so ne be ma mu ye ne hene obonza de bia na ne nsa hye ne kotokuo mu na wodwi na woti na ne hye ne kotokuo na ye scratch and win promotion eno nso na nya de obenya abasobode bia unya give us GC mixture ene ne capsules a ya de betumi aboa na ensentwefo no wo mo mutaya sports na say commentary no wo mo ba ko bi mo ka so the weather is very conducive for association football say wo yo ba na wa himfi ho enye very conducive ana say honom ente na ehonum enye kama emmoama empaso agudie entumi enkoso enkonkan enti so yo ba eso mo wa himfi ho ehoye wese ehoye kama men ante krom ana say nam na ga sister atweweni ewechi asa wechi asa ho afo mepacho utehu sa ha ne sa amane ya bomoden na pe give us GC mixture ene ne capsules na nonom eno ene betumi aboa
ma oba wa hemfi ho ehonom etumi aye kama eye pa enti give us GC mixture ACS ni pedua no na etu eye enemu yarewa na afa eye infections bia agi ni pedua no e de aboso no na etu ase e de amawo edro wenso na enye na awo herbal shops pharmaceutical shop and afa licensed chemical shop bia wo omayi mu no eno ene betumi aboawo na wetumi enya anonom na wetu ase eye pa enti ene anope entafo mienu a mede ebre ganafo ene ahwefo ene wo mo cheche ne benche nyina no eno ni wei esiese ni pedua no na etu enemu yarewa ase no na we nso eboa ema ukoko ni amaman ena bema omena yo ewo fam ene wo ba wo na wo sese wo ni atenka no eno nso eboa na bibia no etumi akonkan enti enuro wei ene wo adwama so sisi adwama so ye give us Herbal Center for ne pebia tonso ene baby eton adro bia herbal shop pharmacy and have a licensed chemical shop bia na se baby eton adro bia obenya give us ye no pay bi e wo honom e bia obi akoto time bia betumi anum ne time bia enti obi akoto na ebi openkyeremu bi ana se bia brono mpatemu baby o person onye bi to a obetumi afra homatrofe our screens no so na emom no 0501 55 68 28 0501 55 68 28 na woni ye eni nkomo yada say Odifo Charles na yete nka free give us Herbal Center enenso won eni abedi nkomo no nti be bia yeto nro bia no de bia ye ne ne ebeboa wo no na wakọ no wakoto ananso say wo betimi afre number no ebia no amo ya reso nanso ebia na edro no etumi ye ofre wo mo nso a wo mo ebechechire mo ede amaw enti yemfansi hey na yen sponsors Franco Trading Enterprise ya da won mo ase Dominion Herbal Powder and an ointment no so unya bia ebeboa wo yie papa o madaroma na yede nkomo yi so ebra wo ye kwai de mamboatema ene amradon so aye krado ahosepe won ede to so